Kardom, Junel Karbi Junel Festival Kardom kadogoy laso labangso bidin ang kinang tumanapan bini nilitum kupay kimi nilijip kupen pork nang CNC nilitum jutang labangso along nang lang no kasi nilitum ilong long ni dim nampak lang ponipo tatang te laku lang ni amen pecetan na kadang masih festival utama ini kita tulang lah daftar langsung pilih gitu isi fans ke hok itu kita kan kali rencana bikin tapi itu kami ada rencana cek itu nak kerang nanti naik bang nanti isi surprise solo lili kecil honai lili ni lapang itu happen nam arti pon sinang deh tante Kardom ingdeng ingkoy ra derke Donel Karbi musuh curang aja Kardom pergi leklo Kardom oke thank you oke non bang aku kapre ketim langdam kulo na deh tante Wang sinang jeng lo, wang lo de wang lo, wang sinang jeng lo. Kur bang, hei aku, 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 hei aku. Osu kapada. Anong li kapada. Oke, kalau teman itu lapu ini aki hai bang lah nanti sang udah jadi alang bang ke YouTube ini jadi lah YouTube channel kan tu mati di alang bang padupik pinang padupik kami subscriber bang jumpa hilang lah pinang kami alang no subscriber mereka lah ben kela karbi itu medi itu cipaduk kasih paduk binong atau mahal bedi hati bidung senang lah ben kela tu senang teman itu deh kasi super pik loh dan itu no di tempat vlog ke lambom jo non pakai kasi nang itu sampai nili channel long sampai baik sampai longkis adventure ko kasi lakuan ko dan mulai dia baik lang kunder pada ha longkis adventure behind the scene ada ni gitu. Non pakai besar tumpen cetong lo. Ani besar tumpen cetong lo. Masih ada besar. Hello benar. hello Ani mana lagi? ani kecil ani Yeah. Cara langsung. Jonel Festival langsung. Tang teh pini video ke langsung lo. Happy Jonel Festival. Thank you. Yes. Kardom. Yeah.
labang so alamarjan kilang me pik lapuson ke kali deta hai ahok pet alam cethan sinang ahok pet ilitum cicini ilitum alam lun jutam me pik pu asila anso se ache the pading lona lapen pir the dang pache thang pek lona kardom